Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kawai kalong yeng kalamat ya ke jingja basosi hadian baki telet deng basyarkai kila bamdo ya ke yeng bat ya ke jingdon jing em jong kani ke yeng borok kawai. Kani kalaja hakamet laipo tarik uleber arja kat kandai. Kumba hakapor kat waj teng men kabadai ru kapor pelip deng jong katnat MECL hakasnong Sokha Mission kabahap apo Amlarem Subdivision ha West Giant Hills District. Kajing plo jong kani ke yeng kadai na kajing ptaikan san katendong gas bala pononkam hakani hi ke yeng. Kani ke yeng kabala kelat pay kadai ke yeng jong kekong Lucy Mai Potam ya kabala songwai da kekong dahun man lamin gasnga. Hakani ke jingja om syam ladan pat kanu ke jingja basosi ikibriu ki bosong basa hakani ke yeng bala antat baka jingjular pat kelakot da kilak tengka. Kabagaway kalang kaying kala ing minin gamit hakapor kumbakadway kaji kalisteng ri. Bat kana kaying kala pelulut don suwe kabasa po kaying. Tekane kaying kadai kaying jong ilusumay po tam. Kay laay ban songway highway i trasionong hi ibadai i dahun mon kasnga song haying jong i lusimai potam i song isa hajwai ila ai ban song ban sa ye ni pen hun mon te kana kapor nga karpat pi apin sngo baha ban yakmilam halor kana kalong ying ka namar kalong ka jingdo ka kraw i amdan su kabasa po kaying ni kun kaliang kasinong nila yarap kal bangila nrei snosi ban panpaw ne ba barok ke jindon jing em kila inglut tenamar kata kadaw kini ki basyong han kaying hapmi satang ka sopti kawai ka sopti ka bagi pong nadu khon ka kami baru pa kebedon lang han kaying tenga kata kadaw ni kum kasinong ni bu ka jing karpat kaliang jongpi la don long kabala sengobha banya kenalem banya rablem dia kena kelong ying kabala mat dia kena kejingje Mon gasnya masang basah ini ying ngamde dekat saya dari kaying dari timai potam saya kaying isu aying wai isu aying basah kan nga dengan tak aying yang ini dari jingkia kebangan khát kagas kapte no hakapo bangitang yok tia por khadwe de mission itu kajinjia kani kajing the kagas bindone sure waktu ni sepi jika kita dia pendon kaman la kapo man ka ni bindone sure tangi sepi bang thong hakame tangi kai badon ngam sunang suwan batai ini na kerpat dalam masakan bahan kemat lem yang ni si pasien yang ni kelana. So kundi tunsan min hingga posting min la dun bapun yang anis no pakai yung jangan kala infong kai na kajing kai jang ka. Ano kalong kajing do hakata kapor na la sino kung banbi na kanyo baro chagin at ano kalong kajing do kabaksaw bas sabak hingalong niya kajing do baro kalong na kalyong jang gani na kabasyong kajing gajong na ko kajing gajong na kala poison hadong asa. Lakukan yung dadagdag niya mo ya kajing ito kalawan sin kong yang ni kan ni jing tiak ang election kan kami resnong kabala ay kajing gajong ya kajing sel ba iya kan ni kajing ya nakalyang jang government ni si ka kan ni yang keseng ading yo kubor men step kay gabaja kapok ko jong hanik stong sok ha kabadai kawai na kanpat bagi court commission te ading yo ya ka lang ba ka telefon kubor ni parok stong jong ni ka dong te ni yang keseng nilak loy monirap ya kini ka longying ka basyam kum ka apot kabaja men kapor ka westeng te kandiat eleng keseng nila shu onra di jingrap iba kendiat ke belong kumki jingbang jingdi kumki khao
bana jing rap ya kini ki long yeng hoi nang leng jong yi nam la khan de bana jing rap bobon hade ditang idak ki bangi peni ki kuai pat ki parlok ki parajor ki nong sosnong ni kuai par ki than de sina po kadom bakin wan lem bana ailem ki kadiang ki kamon ya kini ki parlok ki basyam ni ka apot te kidet na kunturu ya kini mikmat jong ni ka than ke jongi kum UMDC UMLA rengkat lu ya ke pol sorkar ya ke subdivision jong andorem blok bakin subha petlem ya kini ke apot ke balajah kini ke longyeng ke beduk lesin yang ke sorkaru na kwa iki bawandem syakmat bakin wan yarap nang bakai ki badai benyo ya ke bah jong kini ki ni ki perlok ki baja ki ba kendu ingin kinja ke pemerintah dan yang keseng ru ni kit kia menbudin ya kini ke jingyo jimentoy jong kini ki longyeng dan yang sorkar ikun turu baki dai menyerap bende ai dalam tahan kiye